Alright, abara kabisa tunanyechia kirense ya moya bono mambia chinsa ni chia Afrika ya mocha ebiro bono watuko kwalega ni monjo ngotegariri tokomanya ile chinguru mona sama gazeti yitkulia lero na bono botambe ne nkayo magusiki ya fam nche bono botambe ngoro kwa du omonya kirogo chenkoro kula na moranchinga karibu sechi gazeti chia lero kiratigaleta matuka atano ka bacho livokoleke just 5 days 5 days sisemi kitu kwa na bote gazeti ya Taifa Leo itariki ni 3 umutinyo yo gatano gatatu mwaka w'ikiri 2022 litukone ile Jumatano Women Crash Wednesday siku yetu litukelimbwa te gazeti ya The Daily Nation. Karibu nkomanya ya murekeira se gazeti ya front page into bwate chikura cha maoni du kurengana muna chigenda te gosokigwa kurwa se ebyombe au byagenderere gokora obotuki obokoro kwa opinion polls to bwate ebyombe buna bono Tifa Ipsos Infotrack gatie binde but for now to bwate bine bibi murekeire na kurengana numbo tukibwa korirwe as at now chikurana chiarenge kwa kurero mambia twarenge konyora omurai torachigo swain. That is because lichiko lya Kenya ligoteba tobwanderete omurai gagonete gotwara 50% plus 1. All right. So as at now ntoranyoro yo ikire 50% plus 1. That is because kurengana nekyo gya Tifa Raila Odinga ni gabwate 46.7%, Ruto ni gabwate 44%. Ipsos igegoteba Raila Odinga abwate 47, Ruto 41, Infotrack igegoteba Raila Odinga abwate 49%, sira goika 49%, na almost ike William Ruto kabwate 42%. That at the same time Mesao Professor Wajakoya ana 2%, na Wahiga Mwaure Korwagano Party gabwate 0.2%. But again, koteba kanere na ko again ta ebyombe byonse biko igwana nankeria na bado ntubwate bali bara undecided bataraamua ngo bagochigwakera bare 7%. Yes. Igo 7 yaba baise gwamua na Ruto bagwakera chikura, meaning Mosike William Ruto nero ko murai baise gwamua na Raila, then I think according to the percentages bali bara undecided base gwakera William Ruto, it means we have to go around 2 ine rerun second chia Ruto bado chira 41. Yes, so baise gwakera Raila Odinga, then Raila atakuwa kiongozi, Raila atakuwa ataibuka na ushindi. Arabati ruo okoronyora se page ntangani ya kabere ya gatatu ya kane mpaka page 7 from page 2 mpaka 7. Ase gazeti ya The Daily Nation. Ase gazeti ya Taifa Leo headline Wapanga kukataa matokeo. Nani hao? Wapanga kukataa matokeo. Na msungumzia Raila Odinga kiongozi wa Azimio la Umoja na William Ruto Kenya kwanza. Walisema watakubali. Inkiyegote baigo. Igekero wagendete kwibanga, it means kosi kibana chibina kibekire tayari gaiga baguchikotegerera okwemurunga ni ukora irwa seke gambero asolio taisane kegera William Ruto igatetenga onye machibo ayo gosonye bacholimbo gochigokoreka na sunjere yo bwasio kuno boene, then it means matokeo itako yegena goseta ko yanje go ikagenda seke gambere kenene miyense ya Kenya eri kurigyo boene bwaye ndo chabana chibi naga igabe bangete sana. Ni Moroche Isaac Lenaora, Smoking Wanjala, Vilomena Mwilu, Martha Koome, Mohamed Ibrahim, Njoki Ndungu na William Uko. Abona bangete ko chigotegerera kinde gyonsi kibo president gosege kwamereria ama chibu yibo president aiga Kenya. Roboto rero chinguru sana sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. But sijajua kwa nini wajipange kukataa asengenja that now tindo chi ndote vile na irregularities chinde nchirorora IBC tara respond to that now IBC are responded to every question ya boli guna barwan eba ameria ba unless a mistake ebe during voting. Another thing in our IBC this time around ya temile kwa transparent ya temile sana kwa open ekera bakorere bikaro sana nabo bakurigyo borai batemire ko come into consensus na kirege ndo yakorera buronge. So let's hope nga chikule nchigwa kwa senchire ndonge no mubwina chigotoka buraburu chinde cyonsi kitayo asese mu ichi buraburu osakurigereria gazeti ya Taifa Leo asepeche peche ntangani ga gosese yese peche ntangani ege koski abanyanyimbo ngera ya GSU bona bagoteba mu bwekano ege kosi yekera sinsemo cya Kongo ya Mombasa ana babegete kambi nechinsemo au imeyense ya Kenya igonga osago chigotoka gokorete buraburu leta fujo uone wako radimi komenta leta fujo uone
asengencho chipeji chichonsi chikwanere tamangana opinion polls epeji akanenere bwate amangana muna nkikeragere Kenya egenda se eriran gose to irorero bachori lakini muna tuika gotebariria 7% eria bakenya bali batara korogo chora na bubaraji kogera togenda bacho toira no bacho gose yes they are the determinants epeji agatano ya gazeti ya The Daily Nation ngotebere na ase chi opinion polls chia kare semiake ya magega akororeka no bututuka numbore bware ngororo this is because ebarenge goteba Raila Odinga nero tangaine but at the end of the day Raila Odinga taikoba mubwe asaba chori botu abere to gokora what happened ora given this all really ko what happened akororeka na currently opinion polls ebyo mbebi ko opinion polls ba improve video research yabo and then ko bwatera na bale tifa teriko korobo obotuki boka kokora bale ba compare na byombe binde na Ipsos valenta data echibachi bachangalira baboliye kenki community na mbe enki community then they come up with one answer igo byombe byonsi for now bigo igwananire. It is an hectic exercise by the way, ni kazi ngumu sana, ni kazi ngumu. Asipiche katika gazeti ya Taifa Leo ni watu roboti ruruo igoro yebirengera byaba Kenya ngakerokendi chikure cyari wakwa ngo bare cyo gwakira uno tukibakorere ne kyombegia Ipsos Innovate Infotrack na boigo keligia Tifa asibago tabanga Raila Odinga ni chaguo la wengi, tafiti za hivi punde zasema asepechi ya gatatu na bokonya roboti rasinchari yo ikira at the same time aborokigwa gusaba nafunsi kianda nigo batangire kubwatekana no kubwato kama sakara akoro kinganga kikero kende abantu barachie ego seri gukorwa asegetonya mbali ukigwakira mu Rwanda giti chikura abana funsi abana be university ya Moi na bako somoro watu rasipiche gatante gazeti ya Taifa Leo bwemanyia yo amona yanda manga sinchira yo boimemono peji ya gatano nalima ya gazeti ya The Daily Nation karatoka ndete ko kwanera igoro ya opinion polls abubono na okonyororo boti korochi county mutanga ine county gete Raila gose Mosike William Ruto and actually wameka hao wawili tu peke yake, hao wengine Mosike George Wajakoya na Mwege Mwaure ambayo acha kucheka ni gazeti imewaweka hivyo. Ile pia inafaa iwaweke hata kama ni 0.0 wewe weka tu. County ya Baringo Mosike William Ruto atangine na 60%, Raila abwate 2.26%. Nechi county chinde na boku erigere liga iganya mira Raila agabwate 52, Ruto 32. Na boku somera igoro yechi county echi na yabwe rolere na kibai na kibyombe bibyachete guikera obo opinion polls echi. Epeji ya gatano na kabere bono twamurikire chi county na kulengana ne kirogeke kyobo governor abantu bakuriye na kibatangaine county ya KISII. Why is it KISII county? Ndio hapo Simbarati 60%. Simbarati 60%, Ezekiel Machokokoro UDA 12%, Nyamira county Amos Nyaribo atangaine na 31%, Walter usaja Nyambati ngabwate 19%. County Kielia Migori achilo yako. Niangalie Homa Bay County jamani. Homa Bay County Gladys Wanga gare 51%. Evans Kidero gare 34. Hiyo nakubaliana nayo. Kama kuna utafiti umefanywa, nakubaliana na Homa Bay County. Lakini KISII County kidogo sijakubaliana. Kwa nini? Manake hiyo percentage ya 12% kwa Ezekiel Machokokoro jamani. 12 jamani haiwezekani. Haiwezekana. Afadhali Nyamira. County ambayo ilinishangaza Nakuru County. Nakuru Njabete City by the way, it's Nakuru City. Susan Kihika atangine na 47%. I don't know how. Liki Nyanjui oyo Oromo governor bono gabwate 40%. So alafu Nairobi very important, Nairobi is Johnson Sakaja gabwate 47%. Then against Igathe Polycarp Igathe gabwate 33%. Kubwa haya Nairobi County. Kiambu Kimani wa Matangi atangaine na 29, then obwati kuna William Kabogo na 17%. But kusema kweli huyu jamaa senator Kimani wa Matangi ule Kimani wa Matangi I think ni jamaa ambaye ni mchapakazi. According na vile mchapakazi mwingine mwenye unapenda ni George Natembea kwa Trans Nzoia bwate 63%. Inakubalika hiyo. Sina swali. Huyu mama Gladys Wanga sina tatizo na yeye kabisa. Na ndio umedosa kuligerelia Evans Kidero
obaire umugabana we county ya Nairobi so abantu nabo bakumugechi baronga kia kolete gasikira ni county ya Nairobi na kero kende mbotutu kanu kibwa monyorete something like that. Gladys Wanga okorire mirimo obaire mu women rep o maite gasio women rep o contributory as a counter yani as a national assembly o maite ko women rep ngo depending how many times yogotenna na gukua na se bunge ikere bunge kwa agerio kwa nyabantu bao tuolengera bagumire kwa ili tuligoro niliona walisema lazima tutapiga kelele abantu baita bakonye walisema sana. Hiyo ndio kazi yao. Asepicha kana gazeti ya Taifa Leo bono nyumbani kwa Rigathi Gachagua kuna tokota sana ikigera bono baamukani ringa goikoske president Uhuru Kenyatta ametufanyia makubwa abu ase constituency ya Mathira bono Uhuru Kenyatta baadhi ndo bachite chipara kuandamana agote Rigathi Gachagua hapana. Uhuru Kenyatta amefanya kazi na ni president wa Kenya. Ninakubaliana na mangana George nani prof Wahiga Mwaura kwana agateba na in as much as kurusiora mamocho uongozi wa the current president. Yes. Fanya kwa heshima. Kwa sababu you know the president ni kiongozi ambaye anaondoka. President is a symbol of national unity. Yes, huyu ana heshima yake. Yani lebona bwata mamocha ya mange bunarabe. You know yani let me tell you Wahiga Mwaura is very sober. Ule ni mtu mzuri. Is very sober. Kama kuna kitu alisema kanifurahisha. Sijui ni kanisa ama ni changia pakubwa. Okay. Ndiye obwata kubwatikana no bachoribu mwako yo ndibo liriga igana enderika ira nerigwa enyorere time ne gazeti ya The Daily Nation bwesomere amaswali abe kirararo. Asepeche ya kane bado ya gazeti ya Taifa Leo oroboti ndo gaiga bunabono azimio la umoja wa Kenya bagenderete gupimana chinguru sana na Kenya kwanza ase county ya Murang'a asengencho kero kende batete kuliringa mbarabia babarachi korosi uchumi ye county y'Uburonge nyerioka baguchikuira serikali. At the same time asepeche ya gatano ya gazeti ya Taifa Leo bono obwoba ni gobwarorekanire bwenchara guchikobwata abantu gosendagira guchikobora imense ya Kenya ekero obochori bogenderete goikange no busibwa tebwa mboli kororekana ande onsi goikabono esomera sepeche ya gatano gazeti ya Taifa Leo wemanya sinchira y'ubwagari munya alisema atafanya mambo kero gosome gazeti ya The Daily Nation page ya 10 abantu korwa sechinsemo chia Olmoran chigotoka imeye county ya Laikipia wanalia kwa sababu hawana amani tima tina kiyobo cha olibarobo kuchikokoreka kama if there is no peace bakolera bagoteba mbasi megetebi meri babwate chindagera mugondo bati basinyirwo gochiria sengenjo mbali ko ikaransa mwabo baragere in peace baka baikire bakwebolie na igotora abana benya science are we serving a lesser god yani tabwati nguru chego tokonya yani inamaanisha kwamba serikali ya sinyiru bono wamejiacha kwa Mungu lakini nkaitenga wa waziri wole ndiwo Mosque Fred Matiang'i kubwata no mulikyo yobo tamba segwizale yo Karanja Kibicho na HNC cie serikali chinde tigaba iwekerero kyabamenyi bechinseme icho ikiana barabuna ba Kenya mbabwate haki yo konyora obulendio buya nabo konyora ndagira by the way. So kuna siku 5 na batwaraje matuka ya 5 serikali tilikubora anytime serikali gero 24/7 you see so serikali tigekora onye tali Fred Matiang'i basi onye tali Kibicho basi serikali tiyakikishenga keromo Kenya nabwate security keromo Kenya nabwate ndagira keromo Kenya ngonyorare amatibabu ikegera ine mirimo ya serikali sure. Ase epechi ya gatano gatoto ya gazeti ya Taifa Leo omurai we egekosi kelikia Al-Qaeda oyo tigeretu burayi wo na Osama bin Laden okorokwa bakomorokaga ya Ayman al-Zawahiri bono naitetwe bagatabanga ndege ya America yetali gutwara pilot gosomo gendia igo ya mukorete chinsemo chiria chinse ya Afghanistan monto yonka kerete gare na ndena bwateraniri na mamocho nero bometi the twin towers 1998 lakini maderene na tabere Osama nero bwateraniri negende kikero Osama madara America ya motrained so Obama knew very well igoro yense ya America. That's why you're talking of Osama, not Osama bin Laden. Osama bin Laden, yes. I'm talking of Osama bin Laden, I'm sorry. So, nere America bakotenga no wanyorete training ingia kama nyago cha gonjo. Kuma tabanga Saitani umateno ya mwa maraika olenge. Oigeta ageonchora. Manyete buku yonse. Agataka kupima na chinguru na Nyasaye na indi. So, ekera amanyete ya America na kieko ara chorete building ya waka, World Trade Center. Was it the year 2001? Nalia yagete kagunsa bando more than 3000 bagasiria magimao. Kwale kororeste ile bando bale kukurwe garo beligoro.
yani negento kia lenge getako goke mono onoro wote konyora sipichi ya gatano gatatu gazeti ya Taifa Leo. At the same time urure mageka kabisa ya gazeti ya The Daily Nation. At the same time ke UN United Nations ni ya tebirenga obwoba bwarorekanira sensingi mekegera chinsenchire kira kigo cha KISII yechi nuclear yani chi bomb chiri chimbe nesegi yagotebekananga igera chikubu esegi eri ya kabere yensi. So you can imagine nga esegi yesa gwatikana kinacholeta hizi vita ni nini? Bagotebanga no gwetana gwa kisiasa. Abantu ya chinse chigo diva ideologically politically nebintu binde binge buna bonoro chense ya Russia tu ekoimokerense ya Ukraine tu yani eko shambulia tu kero kurigisa baburongi turiko yenyora. Lakini wanaua tu watu. Actually ndio maana naonyene chikuona chiasi nyira sengenjo baba nyetingi wako buri. Exactly. Look now ligeri na Israel na Palestine. Esegi yani ekogenderera America pinga superpower te konyara goteneni ni esegi tuera okogendera. Umaeto mwana oyo mubwe koiburuga amochani yakwe ngaga nganechi buraburu chiagero kwa kurwa sense ya Palestine ege siomba ke gwaka negetindi sana. Otherwise ebintu binde tokotigero munguru. Epeji ya 12 ya gazeti ya The Daily Nation tugenda tukumulikira mangana siasa musike Raila musike the president musike Uhuru Kenyatta wabiri gako genda chinsemo au kuigora cha project the incoming president. Abiri tunasubiri sana tuone nani. Tunasubiri sana. So iga. So wabiri gako genda kuigora chi project au recently narenga Nyanza abwa saigorete gatuo gyo koroserie chimeri ya koroserie chimeri ari Kisumu and everywhere he has been going asekera asako genda wabiri gako mwakire ko kumusikira Raila Odinga otabire naenda narwete chisababu okay kolengana ne page 12 gako tebana ichire chisababu chiaye chokorana Raila Odinga nero okoreki oisaneire koraense ya Kenya kolengana nere gagoteba mokonyo ye gabwata asira mingi na speed nyingi aigwe kanetoko teba igorona na wakiingia Ruta kiingia yeye na msaidizi wake atakuwa anasema hii 50 ni ya 8 hii 40 ni yako 5 ni yako nusu ya Wakenya hii 5 ni yangu kwa hivyo anagenda to komochimo konyo yana mangana yobo kuru at the same time Raila Odinga no arenga se county ya KISII ritkoligorage yakere koko boria bantu besokia sobonge chitariki kianda bakechikura kaboria basaye babe wanajeshi wake wasirudi mpaka tangazo. And by the way president no erugusirero ako KISII Uhuru Muigai Kenyatta the president of the Republic of Kenya ako KISII la atakuwa pale Gusii Stadium gokora nyori bagara boko ndunga humura wense ngia gukwana ikero no gwate haki yogo korabo timanzo no gwate kende koja SPH Peji ikomena gatatu ya gazeti ya The Daily Nation ibwata mangana ya bana balikia ndabe University ya Moi bwate tubago stalie masakara yuyo ko gaseria bantu at the same time peji ikomena gatatu ne bwata musike Uhuru Kenyatta gotabia bantu na onye omusike Uhuru Kenyatta gotatebeta chole Raila Odinga then is a joke. That is a joke. Anyway gorose peji ikomena gatatu ikipeji gatana gatatu na bukwe manyigoronga nkiura akore biasara kiura akore simbole mikiura akore linde bwanyorere engeri ya umuswati nalega by the way otemire biasara bikamuyeliange 5 times lakini alemereretie final yakore kananga nko biyokale onye tubwati kenera batokonya gokeria igato soega sero gichi gosori na ndega sero page 15 na limonto bwate picha yetu ya leo picha yetu ya leo tubwate viongozi wawili oya Mondo Chen William Ruto na shati yake ya UDA oyo baba na Martha huyu ni president oyo bwense mende ne the valia t-shirt pale ni president abekete t-shirt ime abekete zile shati zake kali tunasemanga ndio lakini ndani amevaa baba na Martha na wote wana hasira na anasema hashtag pale no bororo mpaka boroche liogiri kabisa gira moleza sana anyway ase kokolera ase today in history in 1970 motienyo gatano na gatatu chitariki 3 Festo Habakuk Olang ni gabeta gakobekirwa maboko buno mu Archbishop ase a newly formed church ya Renge the province of Kenya abwase omojogoju ikeranetwe na omosike Daniel Arap Moyo yolengo moraichinga kiecho nabagwaziri baya gati yabo yolengo mugwaziri bwechi beso mosike Moi Kibaki oyubo igona endo olengo
uraiwensi ya Kenya sometime back. Sisemi kitu ase epeji 15 gatatu gazeti ya Taifa Leo no ega serugechi gosori nabo gosori kigo chakera omosubati okoro kwa anaitwa vipi akoro kwa Bethy Echelangat na minyogete sana imeyense ya Colombia obutukubo kira igoro na kwa yenyorerense ya Kenya gold medal ase chimbero chirichechi chimita chiri busato. Hapo ndipo tunajisikia fahari sana. Hapo sasa tunasema sisi ni wa Kenya. Litukulia lero Ferdinand Manyala igalire ira guchiko yeretera Kenya gold medal se amamerani alia a Commonwealth agenderete ime ya Birmingham Bongereza. At the same time timu ya Gor Mahia nigirachie koba omogeni bwe timu ya Azam FC kurense ya Tanzania ekere timu ya AFC Leopards bono egochie kwegoka lichinguru chia Chafer Odenyi Owiti oyonyolete orogoma egekakyo mwaka yo moetire lakini bono oiranire kogosorerie timu ya AFC Leopards kurwa chinsemo che Bongereza coach ya timu ya Manchester United Moroke Ten Hag bono nigo alire iranga kerokende timu ya Manchester United na bera chiko korabuya inyorange timu ya Manchester United iga yakora bobe sana ase season ya eta ase yaba ya chipointi emeronge 35 maiga ye timu ya Manchester City na bogo tichi tuko qualify na oneke minano kia UEFA Champions League na nyane nzito sana inyoranga coach Ten Hag igare miaka meronge 5 nebere 52 years tusubiri tuone season inaanza Friday. Arsenal nafikiri watafungua. Wanawake wanalia. Wanawake wanalia sasa ndio watapewa attention. Wanawake. Acha nikupigie boli kisha. Sawa tu. Itaisha. Hamna tatizo. Itaisha. Tutaona penye mtarudi. Tuingie kwa dondoo Lena. Tuingie kwa dondoo. Lero toko nasema chia Angotet Teso. Omongwana yo mo by the way ganyu meto mukungu. Mongwana yo manyu meto mukungu. Bamenyire nere asegeka. Bamanyire uchibaetanire. Maete nyomba no ene birasi gukuna gusibinko na baba konya bikonya gukunana. Kero kene na baba kemokera kuronye gyatekire. Ndiko sike mangoke. Geriye atekire na baba konya batanga getugute. Bono omukungu yo bagacha babunamba bachanake no mwakoye. Banchaine sana by the way. Kero baba chanake what happened omuswatu ya Kerusia se enyomeyo agasoka akagende towni ye kuruku Angotet ime ya Teso kurate mu bugima akaenda kariya kanyomba kaye gakamia 5 agachakira ubugima ro obugima bokamusuguma kidogo lakini agatebanga no kanyomba kangali byetigandiya keli bwe mo karafadari ekero aligia enyomba ya 1000 anyoranga ya mubereire buyake igacheka musinya gwakana kera ya musinya gwakana igabidi goikaligie gasi ende yonsi iriera ete busibwaye akora singincho yo gwe sustain me town kakona goheta kurigia akanyoro musani yo monda muruko musani kiramba kwanete bakaigwana bwanga akama karosio bosani no maito monto naro ko musani automatic yani moko nya tibese kwanya konyoro monto mugambe tu instead yuko taka komanya mwacha akakora sekaliyo you see you start loving yakero moko seka in the process yabana mwaswana ni rebo na mwacha kugamba ji story chinyinge bwango mapema jakere ko kwa imechando ya ichisiri chia yego chia bwango ntombale wale babwate perepere nyinge so akanyoro musani yo monda atebe bakaigwana bakarosio bosani bwa gwateba anyway kero barosio bosani akamotebyo manyete emerimo nira abutima yose no nyanche merimo kieye emerimo yo gukora se nyumba yo kwegoke haki inero ntagetenje kera ntagetende yonse kama daitoga ndenko straight away ayitigato ndenko irote mibati unaikoiga akaigwe merimo yo bugwita ase nyumba yo kwegoke lakini bono emeremeri gatwara challenges chinyinge ekegero matekero kore nyumba yo kwegoke lena lazima goikogo kia bantu akikoro kiro nyumba yo kwegoke by the way in case you didn't know
enyomba yokwego kigoikogo kia bantu so customer ndio zigo nataka kukunenjere ndio si turiko na kurutantacho igokirete onganya barati omuzwati bono agachiko agakunwa akanyuganyugwa gako gara nyomba garosete na ndi mambibo ndi mambibo I'm telling you, tosha kwa sasa. Enough is enough. Hata kama ni pesa. Achichive tata tianga. Made iko baga kanirukira lituko. Agake saba gateba kimosaje uri no wetu etanete tigangira no. Inifeja kanda kalia wa ibuli bae. Agatega kinkobe nchobo gimakene bwankongeire nkobe wecheso mosaje uri monsabere libaga ntu etanete lakini monsabere libaga mukwane na bayibuli byanseme liende ngirane. Okay. Mwaka gasibe tai kabisa gasiba kabeke gotia ye jinga jijia moiji ngoro agire gesire maka kabisa bagwacho kabugyo moroli gatayo mongina naye mokia katamba ka wakalesa gasungo koboka naga bagi no kale taikende kire mirakini imugire gapagi bagajake zabali nere ndo bugimana bakongora lakini agake kyabusage akeyake kelisi gekia ngombe akameka bakagenda ekerwa igeto na what happened igesiki yabakanyora omumuroli naale nabayibuli baye bonse nabo bale bakarangiri omumuroli agayikaransa inse no mukungu oli agayikaransa mukungu agayikaransa inse moya bayibuli baye no mumura agayikaransa inse moya bayibuli baye nabere tigabachake gukwana bere igoye tigabachake gukwana omumuroli atachiti kwanya buli bagateba na motanya gukwana kendi mangana mange igona na chiteki nagyo komenya inchibwe kamirere onye mutarete gukwana go yokwira na kumukungu yo ikarasta ekimosa lichinsa ekere nchiki na kiana na chete yokomenya inchibweka mukungu yegenta ankorerete inje manyete bayibuli abamoko manya mumuroli akaimoka kabugyo muroli akagenda akabatigalia yale kwa na mukungu oli ungefanya nini ni kukubali. The first thing yoko make things right ni kukubali. Kama amekataa huwezi lazimisha. But nje kwa maoni yangu huyu mwanamke alifanya jambo la busara sana kutaka kurudia ndoa yake. Abengege ntukia nginyiri asibu kutuwasa meta Saturday mubayano yamona musubati gete akagenda gukaya aya agatiko musacho ye kirali akaenda kanyora chishida baka kamwira na agataba tikangira ne musacho ne bwiri tangani sengenja alimbi yana arenge kubwaga directly na imnere gabo so igakorete jambo la busara but yekere ikeire na muntu tatageti muira ni obwa mate bwaino. The first thing you do is to accept because you have tried all you could do. The first thing ni ku accept, then relax, ideas will come. Choko chaka kokoraki tigankwa ne bintu bibere komenyo bibabwa upya tigankwa ne bintu bibere byoka egesero gichyo soli nabo gosoli engeje badaye tigankwa ne bintu bibere byoka okwate number 1 ogwanchirana wanasiasa wetu wakae tayari kukubali matokeo. That is for one. Ukishindwa ukubali matokeo. Number 2 onye koro mukungwa enobe miaka guchakira 20 moba baka 50 onye yakobe igesio kwanyoriro musacho koirete sobo agakobeka soboka agwanchita akorogete mukaye. My friend, you need to take care. Lenda sano musacho yimusike abantu mbale my friend bachande gete bobe ali gete no nengencho ngakiakoro kumukanya gete na abo mukungu namba 20 lakini hajapata bahati kama hiyo. Onye either gwakorere nyangi either ekwanyorero musacha ni whichever way bakimurende naende musike asokora rako yanda kombo diyembi nu ngai ni etamo gechi omorekebisha. Asante ni tinda ndiko ndara wetani yatokole yatokole nyore gazeti yao ya Taifa Leo manya yo mnahanda mangu mwajo mutegereri banyorera yawe ya The Daily Nation wimanya mange. At the same time na wotu gwati mitandao ya itoyonsi ya social media KISII FM 94.1 na nsemelia Facebook at KISII FM nsemelia Twitter at KISII_FM nsemelia Instagram goko nsemelia YouTube kabisa aseto live wono ogotoligia KISII FM 94.1 mwajo mutegereri like subscribe na boy share ekara togenda tego kinaso bwa ngoro kwa du omonyakero usicheze mbali ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero
ayo narairo borito asa magazeti ase rituko ria rero. Ayo narairo borito asa